دنباش تماشاوانی هیجا بو برنامه کنو ج کردویزیون ج بش کردی دنگ امریکا امید و برنامه ده هن راپورت نو و بالکش پیشکشی و بکن. دنباش تماشاوانی هیجا. ارتجانا لهرمین دنابرا عراق و ایران ده بو صدام تراژیک گل کر و گوری آگاهیان زیاتر 500 کس جیان خواج دست دانه و هر وها به هزاران کس جمانه به مال و جه اونها خلکن لو هرمان دمینن حول دنگو خواج و رم شخراب خلاص بکن. دسالتداری ایران حول ددت آلیکاری مروانی بو هزاران قربانیان ارتجین روژا یکشنبه برهف بکد. ناوندا ارتجینه لنزیکی باجر حلبچه یا هرما کردستان عراق بو لیزیانا هرمازن بر به دورین کردان دناف ایران دا کفت. ارتجینا به هزا 7.3 لسر پیوانا رختر 503 کس لإیران کشتن و پتر جه 7000 کسندی به مالووار هلان. اینجا بخشی از گله است. اف باجار که از گله ناوند ارتجینه لویره بو و کد بینن مال ما به تمامی ویران بون و حتی هچ آلیکاری من هاتیه کرن و نه مخیوت هنه زاروکن مجی جسر ما دلرزن. 14 هریمن ایران کفتن بر ارتجینه زیانا هر مزن به باجر کرمانشاه و سربیل زهاف کفت. کپرانیا قربانیان جوی دورینه و نیوکا 3000 خانیا به تمامی ویران بو. حکومت ایران دبیجد پتر جه 12000 خیوت هاتنه دابش کرن. سروک ایران حسن روحانی سوز آلیکاریا لزگین دا لدم سردانوی بو باجر سربیل زهاب یا ویران بویی. در ریامه بو ویره مگلک قربانی دیتن و گوتن ما پیدوی بخیوت هیا. ام ده هر آلیکاریه کا پیدوی و خیوتا پیشکش بکین و ام ده قرابویا هموان کسان بکین اوین مالین وان حرفتین. لی سربیل زهاب یاد کپته بر کنار چیاین زاگروس تیمن هوار هاتنه به ماشینن گران کاری بو هلگرتنا پاشمایان و ریوکرنه بو گهاندنا آلیکارین مروانی دکن. اف دورا زیده ویران بوی بهرک جه پروژه حکومت احمدی نژاد کوخانی به بهای 20 میلیون تیمنا بو خلک هجار درست کربون اونها گمان لسر ساخلمیا و پروژه هیا. آواهی اندی نزیکین مالن ما چه به نهاتیه جبرکو کردن تایبت آوا گرن لخانین پروژه یا مهر هر ناوه دویا بو مدین خانی دابا و من بخوا کار نبو نه من دین خود داو نهاجی مال ویران بو و ما چه نما لالی هرما کردستان و عراق هجمارا قربانیان زور کمتره که 7 کس جیان خوش دست دو 500 کسندی بریندار بون. باجر که در بندی خان کفته برزیانا هرمزن سروک حکومت و هرما کردستان و عراق نچیوان بارزانی سردانا بندا و در بندی خان کرو دگل کار به دست بنداوه کمبو او این دبیجن ترس لسر هرفاندن و بنداوه نیه لا یوجد خطر چه ترس لسر هرفاندن و بنداوه در بندی خان نینه لیسستیه که کفتیه بدوی بچکرنه هیا و ام ده داخوازا کمپانیا که راوشکار بکن دا هلسنگاندن در روش بنداوه دا بکن کامیرا قهوه‌خانه که لدم ارتجین لدور شارباجر سلیمانی تومار کرد. خلق به ترسوسم برو درگه قهوه‌خانه روین. خدانه قهوه‌خانه دبیجه. بوملرزی کی زور بهز یای لکافتریا که من بوی جامشکان نکوتر خلق شپرز بو من خم باورم با وضعکنا کر براسی لجر مشتیام نبینی بو. اتتیک رجانه دروز بو شتکانه که و میزکانه که و یاری اوکی کانه که خلق همي رايك درو دنگ دروز بو هني شوشتي واشكا يعني كاتكي توز زور معايا وبون من يكم جارم بو لجيان ماشتي شوابين توشي شوك بوم کار به دست لعراق و ایران دیگر ریخستیان سیویل حول دادن حوانگهن دمکی بو خلک پیدا بکن آلیکاریان بگهین قربانیان و الکتریک و هیلین تلفونیان قطبوی و گرین نوه خالد فتاح دنگ امریکا دیر عربان هرمز یک جدیرن حری گرینگا دیروکا کنیسه کاتولیکا کلدان لعراقی و روجلاتی پیامنیر ما کوا عمر سردانا ویکر و اف راپورت جمره آماده کریه. دیر عربان هرمز یک جدیرن حرک افنارن لعراقی کل چرخ هفته زاینی هاتیه درست گرن و دکویت باکور دشتا موصل لسر جیای القوش شوازه اوه دیریج چندین جوران پیکتیتن و زیده باری هولا عبادتی هر وساب دهان شکفتان لدردور نویهنه لو ما جاوک کامیرا دنگ امریکا زوربی تونیل و شکفتین دیرا ربان هرمز گریا وسا دیار کر کو زیده ترج بیش شکفتان لهنه و اف شکفته به شوازه تونیلان به هفدو و تینه گریدان هذا الأمنية مالك مثل خلينا نقول المجار ماكو
اف جه مراده وک مزارکه اگر تمرادک هبه ی دستی خدین سرور خلک کی زور تینور هذه قبر ربان هرمز اوه گورا ربان هرمزه ربان هرمز او کسبو کو اف دیر آماده کرده چرخا هفتان دا بری 1400 سال و اف زنجیره بو ویکه که اگر کسک نخوش به یان ترسک لجم هبه یان کشه یک هبه اوی هستینی داتینه سرگوری خواه اها وک من اگر یک بیشه یا نخوش به هر کسی نخوش ببید اوی زنجیریل دور حفکاویت ورینین و ساغ دبید بگوماند گلوه چنده ام دعاو نویجا بود کین و داخاز جربان هور مزید کین شفای بو ورکت و خلک هنه هلوی داره ساغ بوینه روزانه کریستیانین دوره قصد دیرا ربان هرمز دکن و هندگ جبو مرادک دهن و دعاین خواج دل دکن و هنگ دبیجن اف جهک پیروز و فر بردوام سردانی لبهنه کرن. هذا دير ربان هرمز قديم. اوه دیرا ربان هرمز یا کبناره بریا هزاران سالا ام دینه ویره وکی کلتوره که کبنه جبر ویس تمانو که خلکی مد بینید چجارا مرتاح نابین و همی دما کشه دروز دبن ام نزان کاوان چه دوید جبر وی چنده ام دینه ویره دا کودرون من مرتاح بید لچرخ هفته زاینی ربان هرمز جوالات ایرانی لدور اهواز هاتیه عراقی بو ماوی 37 سالان لباجر دیالا جیان بوراندیه و دیودا هاتیه چیای مقلوبی بو ماوکی کم لویر آکنجی بویه و اکسر هاتیه چیای القوش و دست به آواکرنا اوی دیره کریه و حتی گهشتیه اوی رادهی زیده ترجه 1200 رهبانان لأوی دیره کارت کر و لتمن 87 سالیه دا ربان هرمز چویا بردلوانیا خوده کاوا عمر دنگ امریکا دشتا موصل دوان دمی داویده حفدیتنین اردوغان و پوتین زیده بونه گلک آلی دبیجن سدما سردان اردوغان جبور ریبرگرتنا کردین سوریه نه داکو او نکارند پیواجوک سیاسی یا سوریه ده جه بگیرن لسر وی بابته ما برای سقاب حف پیوینی که لگل پارزر و شیرو وکار سیاسی عمران منصوره پیکانیه هلبته ترکی وکه هون زانند ترکی ما به کرده دیگره گتشتکی ما به کرده سوری جیشه نبه هون زانن شر داعش بر بداوی بهاتیه و سوری و ترکی جد خوازی در باس با آن لسر وقت برجواندیه خوشی بجیبینه برجواندیه ترکی پیشی کردن ما به کرده بجینه نه تشتکی هرمکی کردی چه نبل آلیه سوری جو کرداره اف ارمانجا اردوغانی پیشیه جبرولو اردوغان چو جم سروک روسیا و بریانا جی چو کویت و ایرو القطر بو و هون زانن دست قطر قل کی درجه ناف اف لشکری مسلمان در سوری لادلبه هلبت اف تخوازن ریکش هفر ببینن جبو خاطرک برجواندی وان بجیبه و تشتکی ما به کردال لسوری چه نبه بله وقتی زانی حسد پشگیری خوش امریکا استینه و بنرینو تا یعنی نه پیواجویا سیاسی یعنی دست بکریه او گرم جده بل سوریه ده باور امریکا پشگیری خو پشتی شر داعش و ج حسد بکشینه و بهلتنه نريد نعمد امريكا وقت دولتك انترناسيونالي البرجوانديه خد جره هلبت امريكا وقتها ببين تشتكي وير سوري نما و منطقه روسا و ترکار نهیله لی از بینم و امریکا جی پشتا خو بده عالی وقتا ببین برجواندیه وینا بجی هاتنه و هر کس بسرکت برجواندیه امریکا پیشی وکا اروپای شر داعش و تمیج دبیجی بگل کی نرینک زلال دبیجی وقتا اب نرین هر و اب داعش هرن دباوری آمد و امریکا خوش روجات ناوی بکشینه لی بلکی هنک دستکوی ورمین لی او پشگیری اولو خورد جکیره بج کرداره بج غیری کرداره بنامینه امریکا باوری آمده برجواندی خوب جیبینه داعش هلینه و خوبکشینه جالیه ولوجی یعنی تو بیجه اف هول بندیات دنافبرا حسد و هزن امریکا دمکیه نوه بله دمکیه الجور برجواندیه يعني انا برجواندیه وان لفرهانه هفدر برانه امزانم پی بوتین و سروک ترامپ جی لهبرونشتن لفيتنام جي انا و بفر اشتغلين و بيانك بفر درخستن جي يعني امزانه برجواندیه وان انترناسيونالي باجار انترناسيونالي وقتا بجيبه هلبت و خو بکشینن و تنه بمینه سوری ولو کم دبینن آنا تفهوی هی و بلکی سوری جبه بچار پرچه لی و اكيد بمینه سوری حدودك یک آنا دوی دم اوا نزیک ده
للدما دريج دي وسوري جي پرچه ببه وی تشتي باوریه در نگل کیجی بله بنیرین تا یعنی کرد نها هزا یعنی هزی که سرکن لسوریه اگر سر ماسه چاره سرکرنه اشتر پرسگریکن سیاسی سوریه سروی ماسی نه آماده به یعنی تا باور چاره سری که ما اینده بدیتن جبو سوریه اما بزلالی بیجن ما به کردا گبجی نگیل رجحت ناوین تجاری نه سوری و نه عراق تجاری هدان لنابه و تمی شربه و تمی پفچون به و تمی يعني نخوشي له هبه ليه ام بجلالي جي بيجن يعني وكيروم فام ديت طلال السلوم سروكي قوتا قصد بو وانا ايرو ربياي تشي جرابلس وانشقاق بويه ام نظام بيجبوش هل بالتركي كاردك كما في كردا بجيني ليه نخوشيام باوريام الجم كرداي ام خو ام كرد نلهرن ام مشكله ما يعني بروجرام ما قال لك دنا مدنه وقتها كرد يقبن وهر سرماسي وبيجن تشتكي خرد قال لك يج كرداره لي وقتها كرد برشبن از باورناكم بيجن ت مافا دبي برشبونا امتد وابن الهبيا امتد رولا تركا برخرت هي انا مبينم بيرا وقتها بريار هاد سر سوشي جبيدانين مؤتمري جيبه وقتها جوبيه دي بي روساغو تركا دركت غونا غودوي نيه وبراستيجي وانا روسا يعني داي اري انه تركار انه كرد ما تنسر ماسي افتشتي هانكي ام دبين رولا تركي جلكي خورته لي دويم تشكي ناس بكيجي اف يعني روشاتا نافين وسوري امريكا بدست خداي روسا يعني وي رولك مزن داي روسا رولا خوتيد نهشت رولك لشكري بتوجي كشتي او جي سرباري كرداي وكم دبينن انال شر رقا وشر ديرزور رولا مزن روسيا جبرولو تركي ديت امريكا خوش يعني خوجيك شانديه تمي تركي ابوي 2 سال بركن بيجن جي بيشيا 10015 وتركي درب عليه روساده وبروسار برياره داتينه وتركي هاد جوهرتن يعني تركي جي بيشكتني دي انه از سروك اسد بخم واز راجمي انا بقرياي ديسا بشر ما في كردات كه افتش خوياي وزلال ما قشاره رولا تركي و پر خرد به كردا سر ما سيدانين وتشكي كردا ما بجينين ترك دخوازن وكم زانن جبيستو 2 مليون 3 مليون خطرسه الجموي تركيش برلوك دبينك هرمك لكردستان عراقي تشبو هرمك لكردستان سوري تشبي بيجي وهلبت بتقلك خطر سروينا جبرلو تركي بقوات اخوا بسلاح اخوا بري اخوا بناتو بحمد شتي اخوا داكتي بريارا بستين جروس وغير روسا تشتكي ما به كردال سوري تشينبه بله مامست پرسمنا داویه درباره اسرائیل دو وقتی تو زن اسرائیل گلش حلوستا ایران یا لسوریه گل عاجزه او پیشان نهاج داخویانی یک دایب او گوتی بون که ام نهال ایران لسوریه جه بگیره بنیرین نتا دو پرسگیره که او ده چاره سری ده اسرائیل کار رولک چا بستینه؟ رولا اسرائيل بري امزان اسرائيل دخوازي كسك لشامي بين دستوي وكان بشار الاسد وش حق دوله اسرائيل يجي ما بخو بقر والحق خو بقر والوقت بيجي لبارستنا خو بقر يجبروا امزان انا اب هرمي شي بويه لبنيه سوريه حرسي محافظه سوري كتنه درعا وقنيطره وجولان وبي تشكبي يعني وبي سلاح محافظه جبروا رولا اسرائيل بليزه بس دوی افکاری گچه بالهندره سوری جبو پرچبونا سوری جبو خاطره بس پاراستنا وی و سری خونه ایشینه یک به لشامه رونه لاوی لشامه رونه جی دوی پاراستنا اسرائیل بکه د تبلهوی ابو یران دا راستی گلک جاران نخامتی دمینه مجارن کجبو خلکه خمن روجانن و بالاوان دکشینن ام لگل میوان خوب آواکی سر بخو به عالی گفتگو دکن شوپاندنا راستی بریا پاروکرنا بیرو بوچینین جور و جور او بنگه که سرکه براستی جبو آواکرنا پیوندیه که و هر وها باوریه لگل تماشاوانان ده وی راپورتی ده رولا هنری ده آلیکاریا پنابران ده دیار ده گو لمصری پنابرک سومالی هنرا خواه بکار دینه بو روشا پنابریه aynı gal di sala 2009 da malbata Faraj Somal Rivya ji ber şerê dijî grupa El-Şebab. Ew rivya Mesrê û di sala 2011 da mafê penaberiyê wergirt. Dengê lîstikên agir hîn wê ditirsînin. When we hear such a kind of dema ku em vê tiştî bîsin, gelek tiştên boyî em tînin bîra xwe. Tu dizanî ew dengê gulan û teqînên tîne bîra me.
Ajansa Penaberan Yaneteweyên Yekgirtî bêhtirî 3 par ji penaberan û kesên daxwaza penaberiyê dikin tomar kirin li Mesrê ji Efrîqya ne. Bi piranî wan ji Sudanê, Ethiopya, Eritrea, Sudana Başûr û Somalê ne. Ji sala 2014 ve hunermendê Mesrî Can Milad piştgiriyeke psîkolojî pêşkeş dike. Ew tîma xwe birexistinên nehukûmiyên welêt re kar dikin bi çêkirina kursên sema, şêwekarî û şano ji penaberan re. Bîrokeya fêrkirina hunera şêwekarî bi giştî ew e ku tu tiştên neyînî ji nava xelkê derxî, çi astengî bin yan serborên xirab bin ku ew rastî tên û hewl bidey cihekî dabîn bikey ku xelk enerjiya xwe têda bikin erênî. Aynî hîn tabloyên dikeşîne û dixwaze kesên derdora wê jî wek wê bikin. Ev diya min e, dewleta min e dayikê ye. Ez li vir dijî xwediyên min li virin. Wê rahênana xwe bi dawî anî wek şîretvanê astengiyan û niha bi awakê heftana kursên hunerê dide li dibistaneke xwecihî ji bo zarokên Somalî. Ew xeyal dikin ku dixwazin bibin çi, çawa û çi ji wan çû. Ew heta dikarin tiştên xwe yên çûyî risim bikin. Cihekî aram ku zarok dikaribin xemê xwe hevbeş bikin û vegerin jiyaneke normal. Welatên Ewropî dixwazin ji dervê NATOyê hêzekî yawan ya taybet hebe ji bo ku di demên pêwîst be hewcebûna Amerîka gelek kêmtir bikin. Tê bawerkirin ku Fransa û Almanya yê pêşengiya vê hêzê bikine. Peyman bi piştevaniya 5.8 milyar dolaran ji bo kirîna çekan zêdebarî parê ka ji bo operasyûn û lêgerînan hat biryardan. Berpirs persina peymanê didin û wê weke rênîşandera Yekêtiya Ewropa dibînin. Tiştekê wiha heta berî salekê di baweriya gelekan ji me û ji bo tevaya cîhanê de nebû ku pêk bihêt. Alîgirên peymanê dibêjin ew kêmasiyên sala 2011 li dema Lîbya pêk hatîn, dema ku hevpeymana Ewropî daxwaza hêzên esmanî û cebilxaneya ji Amerîka kirîn dê nemînin. Piştî 3 salan ji dagîrkeriya Krêma ji aliyê Rûsya da serokên gelek welatên Ewropî neçarî hevkariyek nêzik ya berrevaniyê kirin. Niha delîveyek heye wesatê dîtin ku behra pitir Almanya û Fransa dê pêşengiyê bikin. Delîva ku helkeftî ji hêzên siyasî zêdetir, sedemên dî hene li pêşiya hemiyan hilbijartina Donald Trump weke serokê Amerîka. Wî dema kampênê da NATO weke bê bandûr bi nav kirbû. Her çende wî berheviya ji bo piştevaniya hevpeymanan diyar kir jî, lê dîsan gumana Bruxel derbarê vê yekê hêjî heye. Niha hestek bihêziya Ewropiyan heye ku bo hewarhatinê êdî hewcedarî Amerîkê nebin. û ev jî we dike ku dê ciddî bin ji bo hêza xwe ya berrevaniyê pêş bêxin. Ya duan me Brexit heye. Brîtanya herdem li ser astê Yeketiya Ewropa rexne li sistema berrevaniya wê digirtin. Brîtanyaya ku dê sala 2019 ji Yeketiya Ewropa derkeve jî lê dîsan piştevaniya xwe ji bo peymanan û diyar kir. Em dibînin ku gelek sûz ji bo fikran hene, em ê piştevaniya wan bikîn. Armanca PESK û bihêzkirina hevkariya ewlekariyê ya nav Ewropa da ji bo giheştina astê xweparastineka gelemperî ya ku di madê 5 ya peymana NATO da heye. Endamên NATO her wesa dibînin ku çi ziyan di dihêziyê da nîne. Ew dibînin ku zêdehî ne ziyan e. Her wesa ew dibînin ku welatên Ewropî pêwîstî bi xerçkirina zêdetir heye ya diwarê xweparastinê da. û zêdetir û nêzîktir bi hev re kar bikin. Şirûvekar dibêjin Brîtanya ditirsa di navbera NATOyê û Yekêtiya Ewropa da bihête givaştin. Dibe ku biriya peymana PESK û bikevit nava projeyên Yekêtiya Ewropî da. Lê bi tenê dû wextî da dema ku xweşhalî û pisporiyeka baş hebîtin. Piştî ku bi biryarek taybet navçe Sûrê wekî herema bêxeter hatiye îlan kirin, devleta Tirkiye biryar da ku 7,000 xaniyên wê derê xirab bike û ji xelkên Sûrê dimînin daxwaz kirin ku ji heremê derbikevin. Lê xelkê Sûrê dibêjin em ji vê dê dernakevin da ku ev perê devleta Tirkiye dayî wan ji bo xaniyekî din nebese. Malbatek li Amedê piştî ku xaniyê wan êl taxa Lalebeya Sûrê hat xerakirin di konê da dijîn. Li navçe Sûrê, li taxa Elî Paşa û Lalebê di çarçova veguhestina bajêrî de biryarek taybet a lijneya weziran nêzî 3,000 xanî li her du taxan hatin xerakirin.
رونشتوانên taxê bi mehan berxwedan lê bi bihayekê pere dan ji bo xanîwan û mecbûr man ku taxê vala bikin. Neha di ciyê xaniyên xerakirî de avahiyên nû tên lêkirin. Hikûmet dibêje rûniştvan dikarin ji van xaniyan bîstînin lê bihayê xaniyên nû giran in. Malbata ak ku neha nikarin xaniyek bistînin an jî derkevin kirê di ciyê xaniyê xwe ew hatiye rixwandî de konek vedane û du mehin li wir dijîn. Dê û bab û çar hev xwişk di şert û mercê giran ê zivistanê de ê divê konê de bin. Geça malbatê Zozan ji bo dengê Amerîkayê de zanîn ji bo xanî û dikanek 41,000 pere dane wan. Ev jî terî xaniyek nake. Em ayla xwe virin dimîne. Şeş hebe. Bavê min diya min de xuşkan. Dum meyê em virin, xaniyê me xerab kirin. Pere danin nînkî dane em nagirin perê qabûl nakin. Bira heqê me tam bide. Em ê bigirin perê xwe xanî bistînin. Heye heqê me nedin, em ê vir bin, direlmiş bin. Tên dibin bira xeber nedin, em ê çadırê rakin, em nailin ana. Em heqê xwe dixwazin. Bira heqê me tam bide, em ê xanî xwe ra bistînin. Derdi me heqê me. Çundina Sûrê taybet ji bo kal û pîran pir giran tê. Pîra Fesla yek ji wan e û rojek ku xaniyê wan hatiye xerakirin, malê barkirine birine taxek nû, dibêje ku ew nexweş e. Pîrê dibêje xew bi çavê wê nakeve û ew bêriya jiyana xwe a nav Sûrê dike. Etêm bira bîna xwe dikim der. Ne der ra pazdekî etêm. Ed min nagire ha lûra. Eva vedere tev xerakirine. Xewam nayê, xewam me. Xewam li wir nayê. Xewam min nayê. Çarekî ji bo xewê. Ev heba me ha. Xewa te li vir dihat? Erê, mildora xunderî ki gedê min in. Ez ala din herem çar in. Hewam çar hebin. Kurê Şêx Mûs dilê ew xweş dike lê tewşe. Jiyana nû a ji bo rûniştvanên berê yên Sûrê wekî Pîra Fesla nexweş e û ew jî zanin ku êdî jiyan ne wekî berê ye ji bo wan. Xecîcan Farqîn, dengê Amerîka, Amed. Hûn ji bo nûçeya pêzanîn û şahî diçin ku dengê Amerîka em li cihê bûyerê ne nûçeyên giring ji bo we dişopînin. Bi YouTube û Facebook û Twitter'a xwe ya Kirmancî û Soranî. برنامه سیاسی، هنری و روناکبیری برنامه کرد کنکشن د NRT TV ده دکارن ل تلویزیون و رادیو پشکا کردیا دنگ امریکا بشوپینن و گهداری بکن. همی پلتفرم میدیایی پشکا کردیا دنگ امریکا د خدمت و دانه و جیک راست هل بجارتیه. دنگ امریکا جدره هری باور فکری. لی ولایتا اوهایو یا امریکی جنکه پنابر خوارنگاه خویا تایبت فکریه و بویا کارساز و خوارنین جدا به خوجیهن و دوری ده ناسین. خوارنگه ها مموگار بتنی کمدینه گود میزین بجوگن لناو و سوپرمارکتا ناو نتوی. هر وسا خوارنگه ها نپالی و تبتی گوپار هاتنه وگرن زی پیش کفتنه. دا ببنه جماره یک دناو مال پرا یلپ لکولومبوس. مومو جورک کادت نیپالینه. ام روژانا گلکا چدکن نزیکی هزارا. ام دوی وی را بگهین. فانتوس لاما کو پنابرا نپالیه خدا ناوی خوارنگه ها مموگاره. تو دکاری بیجی کو کادت مومو خارنکا سرکی یا نپالیه و بناودنگه جبر هند مهزر کر کو دگلک باش با از وی تام و رنگه بین مکولومبس. لکولینک نشاده دید که نهج صده جرونشتوان وی دوری بیانینه. اوی چندیجی اگر خواه هبویه لناف کلتور خوارنین بیانی دا لکولومبوس. ما پترش چل رستوران نتوین جیاواز هنه. اونک جاران جی نو زیده دبن. ما بازارک یا خارنا سودانی دیدیه و دکاری گل و پلن سودانی بکری به توجه کولومبوس درکوی. بثینا وولف بلاگ نویسا خارنانه لکولومبوس. زانیاریان ده خوندوانن خواه لسر خارنگهن بیانی. که سال 2010 دست به وی مال پره گریه. ما سردان بازار هندیا، فرنا مکسیکیا، نیجریه، ویتنامیا و خارنگاه سومالیا کر و پاشی وان فری هندک جورندین خارنان دکن. گشت خارنین بیانی لناف خلکی ویره و گشت یارانجی ناف داره. از خلک کالیفرنیا ما. افریا که گلکی باشه با تام کرنا خارنان و ناسینا خلک نو و کلتورین جیاواز.
جی ایروپی و ام دینه وان خارنگهان جبر کو همی ده چرکان جمع دورن خارنوان جی گلک خوشه. هاتنا پنابران بوی دوره هاریکاریا دورن دیین باجی ریجیگیریا بووکرنا بازاران و خارنگهن پتر. نزدیکی 150 حتی 200 هزار پنابر و مشخت لناوند دور اوهایو هنه. باجا نافخویی و یا ولایت کشعالی پنابران و مشختان و تتردان هر سال اتکت 340 میلیون دلار. لاما دبیجه که او گلک کیف خوشه افتام و رنگا خارنا ولات خواه اینای مال خویانی لوی ولاتی. لی الکساندریا ولایت ویرجینیا فستیوالا یازدمینیا فیلمان لدار کت و بآوای کی بالکش در باس بو اف راپورت هوربینین وی فستیوالی دیار ده. لی الکساندریا ولایت ویرجینیا فستیوالا فیلمان یا یازدمین لدار کت گوزیده ترجی پینجی فیلمین جواز بشتاری وی بون. پرانیا فیلمان لی هولا سینما یا بناوی هوفمان هاتن پیشاندان. ارمان جاوی فستیوالی گو میوانان بینه باجیر و یادنه جی گشکرنا پیوندی مرووانتی ده ریا هنرا سینماد. ای سال ما 53 فیلم هنه و جچل در هنران زیدتر هاتن ور جبو هاریکاریا ما بکن. ما فیلم هنه ج پاکستان، فنلندا و هر وساجی هندک جورن. ج الکساندریا چندین جدا و هنرین جیاواز تفده به هفره کم دبن دوی فستیوالی ده. اف فستیوال خوبخشه به پشتوانیا هن کارساز و کامپانی خوجهی لالکساندریا دی بریو برن. میوان جدم جمیر ده سبه تا نیوی شوه دین هولا سینما جبو تماشا کرنا فیلمان. فستیوال درگه خواه لبر در هنری نو ودکه گوجارا پیشینه او بشداری چالاکین وسا دبن. This is the first time I've participated in the Alexandria Film Festival. افجارا منه که بشتاری فستیوالا الکساندریا دبم. براستی تجاری از بشتاری تشتی وسا نبومه. لی او بو من تشتکی پر بالکیشه. و خوشه که تو لگل در هنرین باش بشتار ببی و سوده جوان ورگیری. در هنر پاکستانی فرحان علام به فیلم خواه بناوی ساوان یه پجراندیش بو خلاطا اوسکاریا 2018 بالا تماشاوانا کشاند و خلاطا باشترین فیلم بیانی ورگرد. My film Sawan has been in almost 8 festivals so far. فیلم من ساوان بجداری 8 فستیوالان بویا و 5 خلاطجی ورگردنه. بیواجوه فیلم نزیکی 2 سالان جمنستان. لینوها دما از فیلم ده اکران سینما دبینم از پرشاد دبم. گو پیاما من دیگه هیجا خلکی. فیلمین بشداری بوی جبلگه فیلمان، انیمیشن، دراما تا کومیدیا بون. گو به پلان هاتو بون دورز کرن جبو گو تماشاوان سوده جوان فیلمان ورگرن. فیلمین کوتین تماشا کرن برای کوپیکی هاتن پلان کرن و جورا و جور دابش کرین دا بساناهی بن بو تماشاوانان هن بشیوین خو هن جی ببابتین خو. تاوی سرمایه الکساندریا لی میوان دهاتن فستیوالی او به چیروکا هنرا سینما خود گرم دگرن. او زانیارین زیدتر لسر چاندین جدا دریا فیلمان ده وردگرتن. من دریا روزنامه‌یان به فستیوال بهیست. براستی بالا من کشاند به فیلمین خواه. او درفت که بو بنکو فیلمین جواز ببینم و ناز بکم جه چاند دونیرین جدا و برهمان دا. خلاطین سمبولیک ده فستیوالی ده هبون بو پشتوانیا هنرا سینما و در هنری و فستیوالی. خلاط هنه دوی فستیوالی دا. گو ام 4 خلاطان ددن. یا تماشاوانان یا تایبت به هنر فیلمین بیانی و یا باشترین فیلم جی هیا. سینما هنرا 7 رنگه. سینورین زمان سیاست چاند تفده دبره. او جیانه که هفبش رنگین بریا هنری رادستی تماشاوانا دکه. بله لقمان براستی فستیوال گلک تایبت بود و تجربه ده آماده بود گلا دوی فستیوال پرتر چی که بالا تکشا؟ فیلمی نو هاتبون و فیلمی ناونتوی هاتبون کسی نو در هنری نو در فد دانوانا گو اوجی بشتار بن فیلمی خواه شانی خلکی بدن یا گرینگ دیده گو خلکین لسر وی کاری سکنن خلکین خو بخشن بس حز دکن گو بالا خلکی بکشینن سر دورا خواه
و وکی دنیجی چاندان نزدیکی هفدو بکه دریا هنرا سینما بنیرین تا فستیوال وکی و هالکار باندورا که چهار سر پیش روزا فیلم واجد چکه یعنی پیشیا و وقتیه راستی او سر چندی وقتی گفت فیلم یک امریکی فیلم کی پاکستانی بینه چل پاکستانی چی بوی گلک زانیاریا لسر تشتی و سادستینه سینما وک پر گلکی باشه جبو بیناسینا خلکی بله گلک سپاس تماشاوان نجام هاتی داویا برنامه و هفته حتی هفته برنامه به ببینن خیر و خوشیده سلاف